Guasa baraitin barais ka kui palika. O de ran de je palika idi. Ki de ran de palika idi misha dwer shajedwi. Te ga misha gore Bible go me chalaro palaro dunaka. Palika membukula writing a palika ko shiran chadwer ka sharode loy pinten. Te Ramadan de dwer e chengach ko ngai kon dwer an kon dwer ke e changa jana kan dwer e changa katen de nga jo na mi la de yo dong de ra to du no shi ngai ka to do to de ra we are kmidi chaote ke dwer de yen ji ko de na pelekaten ko ngazi no kos ke dwer mi sha gwa na sha de pelekare wa ke dwer je ga chala muka na rode woiten cha kulu jogo ne ne dia la kon lat ka right cos ke ne den content ke ka cos ke lat ka peleka cos ko cha o cos te ka peleka mandit one of the lenya te dia cha kulu gor na goma kamite karamu mo ye kare cha mo ne kare ka ta na ka yen dia ka cha jala lum ka kwira mi shet kano wara mo de je tong mi shere mi shala luno tong karan Rami, si no go to baro de gere tekada. Michel go gero tekada. Waram rungo de jetong. Do no me Rami chi dwere ngach. Cha wode yana paleka ko yan chi ade joine je re cosity yanten. Do no de no nije. De yana kulisi de gan method ko gada wala mi je gada ka ngode. Iyo man be jako ki bu gwana ko. Kelu no to Michigan dwere baje shu jogo werke baje tu kwale jona yen tae peleka ko yen pangun ngale je bo yen le yen dur ti chagwit ne ko kendo no gui kot kanyal jin mengi je jin gwan duere le re duer ka do mi changai ke je ne ko ken wajin de ro do ni loj pin ba ko nge je ko jaten ko da na gui ngwane mi jiram kel mnogo de nas de ka pelekare tekade nyu de jin chi kwena kos chi je ka kaloju kele cha kulu jogo to pala nazika ko chicken bile jen rekos ka chicken kos bile banpin ka kwidun yene ten kon tila ne karaso yesho muluno jin point mo kos mengya de ja bramu do dien mi chi jogo shadwer ka man shalat wa bi peleka ne ka kis wachi dwer ka shika bila rom gwadan dan ti teka wa bu dwer ka bu sho parwich ko che dwer ka liu shanga wa bi atung ne shiang mi jidit yeneja set kamo de dwal jukos de karamu chi dwer shi jelat de kana paleka cha de joine je ka cha de keng ni je ka cha de nyire je ki de lok ko sha wote ka lu jin mi chi dwer mi shi la ja loka bai jiu shi nga jo na me dwer mi shi wa changa che tok wa jin ngomo ba ji palika ko shi nga ji namo ye dwer wa pala rodu naka ko kon dial ki yen dial ki na ran wi mo na wa gwan duire duir kon duir ti che kon nga jo ka duir du no bi nga jo jin mi shi dwer mi shi lat be loira ra de na mo ba ji men gor jin bro lo pin wa bu kweno ko bije tie ka palika ko bije palika ka bu kweno ko bi tie ba ko rami bije palika Ramadan ci duwe cha ku lare yen wa laran la ja tonke a gwan jengni ka dueren konen leden de gwan jeng de re jetong ci ko skulo na ba wane di al tonga ka shu mene den konti la ji shungne ko sheytena wa logo mo gwa mele de mo gwa la ja gore bije tong bene di ala kon tin tekelo to gor ke jen shaitan bikeni chu tagrar bikeni chu gud bojin e jen gwanduiri ko logo jekten kon let kenka cha kulo to tene ka palika aloyo te ka palika tiro tes ko che la rede ti la roine kos no go rana dere je kwen ka jikoronis en rawda shokaraw bas en dedian dere kwen ngwasamo ka kuiko denar palika ya ta kama